no sana ni uri muno kona twarathirikia mundu ria mundu kwenda aragerera kahinda karitu akiri uri muno ndekuru gudatwara mundu gitwa riri Nyakeru no na Nyakeru turugu no kweru hatondu gwa kiri mweru ni ria gutuweru ati Nyakeru ndamutwara borithi ri ti borithi ukohe uhoro wa borithi ni gudakora ati ni uhoro ndakwambiria riu ndiranyita Nyakeru ndamutwara borithi akaripoti kairitu gake ni korete ni kariko kara gake gakeri gathaka kahana take tondu ni gathia gacuka ukage kwarata gwa cucu wao gwa tata wao riu gathie ri arigwo kuria kare nako gatirauga kakirite kitaitumia aura thimu gatucu na tata othe ri gatiri kuri kaoneka nginya aratake ndu mundu ndakwamba ukihura thimu nigetha ukigwa mwana akiri naku nigwa rekete riu ri aranjira atiri kabura witu wani ndu ni kwaria na andu no wikwaria na andu riu atiri atini ni ati ukawaria na borithi tondu borithi rimwe ni kana ta irathirikia mundu warie nawe tondu nda kuripoti ke kairitu gakwa turathi nginya borithi twakinya borithi ri turaiga turenda guthii department ya ciana mbere maundu mothe twambe turipoti kairitu korite turoni ni kuri kuria turaingira muthiga turakorire ri twakuri muthigari muthuri twamuonia mbica twamere kairitu gaka ri ni korite tutiramenya kuria gekite atia kuria kahiukite twamuonia mbica ri aragwire na mitheko thi muborithi niki atwira nyina nyoga mutige maundu amekagwo kai mundu na nyua hika mutindanagira nake ni kuhika hikite ndari kundu ari mwagi ni kumenya tari yake arari uriku mumure thimu mukumuruta kuko ni mukada tige kuhika no ndari kundu athiete ni kuhika uyu ekuga uguo niki muthite ku report na no aragikinyiti miaka kuhika riu twakiuga atiriri haya ti mukinyu 18 agakinyera ugithie ndangandari 16 akiri mundu e thukuru we turagari kwera muthigari mwana ndakinyitie miaka 18 ndari gibandi aratwira cio tiora na cucu itu mahika nginya mena ya miaka 12 tuona mundu uyu ri na tuthigithirani twacia tuingire OCS tumihoro cio kahora turera OCS tuka kuripoti muiritu urite na muthigari atwera ri ni aturaga ngoro muno arabu ni aratuthekerera OCS aramuthomera mbere itu maheni ni takire itheru ndiragitotire biu ndaramureka kudingire kwi OCS igwani amuthomera ta mwana una aramwira atuteithie ura mwana ucio kuneka ni kumuteithia ni ambiriirie niki mundu